Tugire Kristo, tugire Kristo, tugire Kristo kandi nagaze Kristo mu mitima yacu. Bakunda wo mukama bane Imana yatoranirije muri uyu muvukano wa restaurant komera Kristo ni muzima aho muri ku mpande zine zizi. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, uyu mwanya wo kuganira tubonana amaso mu yandi, ko ndazi ko bari kumbonesha kure sijyagashesheshwa rumuri barabona ko muri studio restaurant komera Kristo ni muzima twatewe iteka na rudasumbwa, twatewe iteka na nyene ijuru n'isi, twatewe iteka n'umuremyi weboneka n'ibitaboneka n'ikibono giciye k'ibitwenga. Sinzi ururimi abyumvise mu mwana mugabo aciye abitwenga. None rero n'akanyamuneza kuri uyu munsi w'amajana 237 nigenekerezo rya 25 kwezi k'umunani 2025 twarose umushitsi muri studio restaurant komera Kristo ni muzima, umuma mwiza rwose. Imana zikurema abantu beza n'ikibondo ciwe kandi n'umwuzukuru wacu. Babwire ko neruye umwuzukuru wa studio restaurant komera Kristo ni muzima, utwara musengeye utwara mwati ko amajambo meza kandi sibya gaseseshwa rumuri. None imbere ko tubandanya reka manze ndamusabe kubw'icubahiro ciwe yidodora bavukanye biwe. Tugire Kristo, nagaze Kristo mitima yacu. Nitwa nimubona Eveline, nkaba naje hano muri studio mva ruguru mu Kayanza. Narifise igishika cishi numva nkoza ibujumbura gende ntashitse ngaho. Wow, ndafise umunezero mwinshi cyane kuko nari naravyipfuje kandi nkaba mpimbawe no kuba banyakiriye bakakira n'umwuzukuru wabo cyane. Numva aho nubwo hari hashushe nto musiga, rero nakanyamuneza kenshi sinzi ko nabibabwira. nuko ego natwe nakanyamuneza kenshi Evrine nimubona Imana iguhera umugisha kuba wiyumviriye ko utoza ibujumbura ngo ugende udashitse muri studio restaurant komera Kristo ni muzima. Kini ubona ubundi buryo bwuko Imana itwagura, Imana ituvukanisha birenze uko byari byarabaye. None natwe turakwishimiye kandi turanezerewe, ako kanyamuneza kawe Imana ikaguhera umugisha. Ngiba ko numire n'abandi nabo mufise akanyamuneza mufise igiciga muhawe ikaze nukuri atakindi kintu na kimwe bisabye muhawe ikaze muri studio restaurant komera Kristo ni muzima. None rero dutangure dusenga ama tuganire kuko za ndoto zanyu ibyiza ko mutizana tukazibarotera amaso mu yandi. Sibyo none cyane gose none zifise cyane urazivise. Reka tuje tuganira kuri izo nyene rero kugira ngo aho kanyamuneza kawe Imana ikatubyariza umusaruro mu kuguhuza n'ico ubuzima bwawe bukeneye ngubeho urambye kandi uroraniwe. Turagukengurukiye cyane mukama kuri ingabirano y'ubuzima twebwe abana bawe dufise. Uri Imana y'ibihe, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'ibyiza n'ibyishimo. Waturemye utwishushanijeko kandi kigihe wari ukizi ko tuzoba turi muri ibi bihe byiza byo guhura amaso mu yandi tukaganira dushingiye kukuri ku ijambo ryawe. None rose mukama uyu mubyeyi Evrine nimubona kumwe n'abavukanye biwe bose bo muri studio restaurant komera Kristo ni muzima duhuriye muri rizamu rija kuba hagati ya saa 6 na saa 9. Mukama kumwe n'iki kibondo ciwe twasengeye, mukama kumwe n'ibindi bibondo batari kumwe ngaho, mukama kumwe n'umuryango wiwe n'imiryango yacu, mukama kumwe n'ibyiza watugeneye ndetse n'ibigeragezo tugenda duhura nabyo mu buzima bwacu. Udukundira uyu mwanya mu mitima yacu tuzamura amashimwe yawe kugira ngo nitwakuzamurira amashimwe nawe urushirizeho kutugaranzurira kwibiganza cyose imigisha n'imihezagire. Duhezagire kugira ngo abagwaye muri twebwe bakira, ababoshe muri twebwe babohoke. Duhezagire kugira ngo iyi si tuyiryoshe, iyi si
tuyisharize kuko twuzuye Kristo umwana wawe. Ndasabye ngo amaraso meranda ya Yesu Kristo adutwikire ubwoko bwawe. Aya maraso atwikire iki kibondo nteruye. Ayo maraso atwikire imyaka yiwe yose yo kuba kuri iyi si. Ibyo azokora kuri iyi si bizobe ibikorwa ngirakamaro. Azogira umutima w'ubutwari. Hahezagirwe Imana yamuremye, hashimirwe umuryango wamwibarutse n'igihugu cyamwibarutse ndetse na Eklezia yamureze mu isi y'umwuka. Ndagushimiye ku byiza byose uja kuduhera muri uyu mwanya, kandi ndagushimiye no ku byo uzoduha hanyuma. Mutima wa mwiranda nazabe muri twebwe, kugira ngo tugire ubwenge bwo gutahura no gusobanukirwa. Urakaza Mana mutima mwiranda, ndaguhamagaye ku buryo bw'umwihariko kuri iki kibondo kiri mu biganza byacu. Ndaguhamagaye ku buryo bw'umwihariko ku babyeyi biwe, uri ruhande yanje n'utari ruhande yanje. Ndaguhamagaye kandi ku buryo bw'umwihariko ku bakristo bose bariko barumvira ijwi. Ndagusabye Bana mutima mwiranda, uzana umuco kugira ngo umwijima uhunge, uzana amahoro kugira ngo amahana agende, uzana ubwenge kugira ngo kuzempera bigende, uzana akanyamuneza agahinda kagende, uzana umunezero umubabaro ugende, uzana umugisha umuvumo ugende, uzana ibyiza n'ibyishimo, gutyo turushirizeho kweregwa kuko twakiriye Kristo tukamumenya kandi tukamukunda tukanamukurikira mu ijambo ryiwe. Urakoze Mana mutima mwiranda kuje kutuganirira, kandi ni mu izina rya Yesu Kristo natuye ubuzima bwiza kuri twebwe twese. Amen, amen, aleluya. Murakoze nawebwe gushima umugama yerekeze iri sengesha rirekereshe ibimenyetso n'ibitangaro. Nongerero guhikaze Madame Evrine nimubona, mama w'abana, umukenyezi w'umushinga naye umwe, umuvukanyi afise ADN yo muri studio restaurant Komera Kristo nibuze. Nawakozwe ku mutima ciyavuga. Mwana nabugire ADN ya Komera Kristo nimuzima. Umurago uri muri jewe uronke gatatu. Kacheki sinzirira jewe umugisha. Nuko rero ndamuhaye ikaze rero ndazi mu bakristo barotoza indoto ntibashikirwe ko arimo. Reka imbere y'ibindi byose twoganira, afite uburenganzira bwo kumbaza ikibazo cyose ashaka, haba indoto cyaba ikibazo, ikintu cyose n'uburenganzira bwawe. Akaze gushira bwa mbere numva no banza kurotoza indoto. Yego. Hariho indoto nagize mw'ijoro nyuma ya saa sita z'ijoro. Murazi ko nkunda kubitsa izamu ryo mw'ijoro jewe. Niryo ritakunda kunshika, naho hari aho bishika nkaca ndarisinzirira. Yego, ariko burya n'umugishaga. Ego. Burya nuzokugere widodoma. Aho bishika nkarisinzirira. Intege nke z'umubiri Imana iziduhora. Rero nkabona ngo ndahantu ku musozi, sinari ndahamenyereye. Mugabo icyo nabona hari haguye akavura gakeya, ndohonyora mu twondo duke. Hama rero ngo hari abamama babiri tubana mu Kayanza. Mugabo ngo nkabona bobo twebwe turiko turagenda, nabona turi kumwe n'umupapa yirabura, kandi uwo mupapa tumenyeranye. Mugabo iyo shusho nabonye ko ari umupapa noba maze kubona. Sinabona ibyo twaje gukora aho hantu. Mugabo icyo nitayeho kubona cyane, nabonye abo bamama ngo buriye hejuru mu biti, hejuru rwose. Nkabona umenga bahava baza no gukoroka, kuko hariho uwarengeye ku ishami, hariho umwe ahubwo yakorotse aragera hasi. Mugabo icyantangaje nuko atavunitse, ataco yabaye. Ko je nkibona koroka uwo mama nabona umenga araza kuvunika, mugabo ntiyavunitse. Uwundi nabo nkabona ariko aja kwaruza inyoni, kwaruza imwe twabona tutira ziri mu giti. Mugabo nkumva ndatangaye kuko n'abamama bakuze. Mvuga ngo none ngo bijya ngo byagenze gute. Ndamubaza ndibo muvuge mu izina yo ngo niyumviriye kurira hariya hejuru. Mugabo nkabona ntiyamaye nyinshi, ariko icyo nagiye kumenya ngo uko bari bavuye ku maziko ahantu ahantu quelque part, ngo umenya n'ivyo biti burira ko byari mu itongo ry'abapfuye.
nahise nikangura nabonye mama yakorotse kandi wamumenye namumenye abo mama bari ndabazi bose urabazi mama babiri umupapa yirabura muzi muganda ntimumenyeranye nta kintu tuzinanye ko nta bose dufatanije urugendo ariko papa ntabwo maze kumubona mugabo nta bintu byinshi tuzinanye ukuvuga indoto yawe yatanguranye n'urugendo yego uri kuragenda kandi hari haguye akavura gake yego hanyerera oya hanyerera karakavura kamwe kabombeka yego twihweza imirima ahubwo umenga n'ahantu ubwo twagiye nko kugura yego tuhihweza umenga n'ahantu twagiye kugura abo mwari kumwe ntibabona usibye uwo mupapa yirabukamwo abo twari kumwe sinzi ko ari abo bantu baho hantu mugabo nta wundi muntu hama muragenda baba mama babiri uzi wabasanze ndababona aho hantu bari kurira mu biti kandi baburiye kurira mu biti wahishuriwe ko baba bari bavuye ku mazi yego kandi wa mama buriye ubiriti umwe niwe yaruje icari yego ubundi nawe yahise yurira ararengana nka kuriya arakoroka ntangaza no kubona akorotse ariko ntavunike nukuvuga ubundi ubwo n'uburinzi bw'Imana kuri wewe nukuvuga kuba uri kuragenda akavura kagoye Dawudi yaravuze muri Zaburi ya 12 ngo ugondo g'urudigiri ngo gwafashe ibirenge byanje mugabo ugogondo g'urudigiri ngo yarukuwemwo n'ukubaha Imana mugabo wako kavura kaguye imisi yose irota ikintu kijanye n'imvura iyo rose nk'ukabona imvura nyinshi irikiragwaye kunyagira biba ari bigeragezo ubundi mugubanye umuntu aza kuguha umutaka iba ari umumarayika Imana izokurungikira nk'umuntu yo gukura nko madeni yafise umuntu yo kwigisha icyo ukeneye kugira ngo uve mu bigeragezo runaka iyo ubonye naho imvura irikiragukayirungukira mu idirisha nk'uko uba ari uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe hajya Imana ivuga ati ndakubitsa ndakurinda indiya ibigeragezo ntibizogufata iyo ubona akavura kahise iba ari Imana yaciye inzira nuvuga nko muri za 45 haravuga ku mugabo yitwa Kuro Imana yavuze ngo Kuro ngo zugendera imbere ngo nagendeye imbere yawe kugira ngo nkureho ibihindizo by'ibyo ni nko gukuraho imitego gukiri muto nagumye ndagukenyeza ngo ntibigeze umenya ko ari nagukenyeje nuko Imana baraguha igikundiro ikaguha imibereho myiza ikaguha urubyaro ikaguha urugo ikakurindira sibyo ikakurindira umugabo ukamubona utabona igitangaza Imana yagukoreye mugabo hari ibindi byaguhama byari kugutwara rero iyo ubonye akavura karenganye wesigura ngo Imana yabaye imbere yawe kugira ngo ikureho icari kuba umutego mu buzima bwawe rero abo bagore babiri igihe cyose indoti bayemwe umuntu w'umugore ntubone ikintu ciciza ukabona ikintu gitangaje gisize ubwenge ikintu kibakoze iba ari imyuka mibi kandi iyo myuka mibi iyo ari umugore umwe ubundi iyo ari umugore umwe ukamubona akubwira nk'ikintu aguha nk'umutaka aguhereza icamwa iba ari nka eklezia aba ari umukozi w'Imana abari mugisha w'ijambo ry'Imana kuko eklezia ngo ni umugore wa Kristo sigo uvu mu Kristo yisobanukiwe abari intumwa ya Kristo bari intumwa y'Imana ku buzima bwawe mugiye amaze kuba umugore agakora ikintu gisitse ubwenge bwawe agakora ikintu utangarira kandi ugasanga ni umugore uzi ntibonye ngo ni muramukazawe ntibonye ngo ni mwene wanyu mugura mumenye bisigura ko Imana ikirakwereka ko afise amangetengete ashobora guhitana ubuzima bwawe kandi rofete yuko wagendanye muri urwo rugendo rwawe n'umuntu w'umugabo yirabura ni kimenyetso cyuko amumenya nuramenya uyagendana nawe akarore kugira ubyumve Kristo yazutse abigishwa bebe Emmaus yazutse abigishwa bebe Emmaus bajya abigishwa bebe Emmaus bagendanye nawe bidodomba mu mutima mugabo ntimananizwa n'urugendo bariko barasubira inyuma basa n'abamaramaye hakujya wo rugendo kubyara ukabura basi ukabura buzuvuga ngo usubira inyuma ubabaye sibyo hakujya wari wagiye gukora nk'ikintu runaka ukakibura bo bari basubiye inyuma bamaramaye kuko bari bazi ngo bakurikiye Mesiya azocungura Isirayeli mugabo abona yapfuye kandi apfa robi basubiye inyuma bidodomba mugabo uko baganira mu gahinda kabo bakumva umenga ari ikintu kibaremuruye bamaze gushika imuhira babona Kristo barinjiranye amanyuma katarabahereza ngo acaranyika ngo ubwandi yari we
ngo niho tutigeze turuha ngo niho tutigeze tugira agahinda niho tutananijwe n'urugendo kandi twanyarutse sibyo ni ukuvuga Kristo wo mugabo yirabura impamvu wabonye ari umugabo yirabura ni ukuvuga mugabo yagumye ari umugabo sibyo ni ukuvuga nturabona uburebure bwiwe nturabona ubudangarwa bwiwe burenze mugabo ari kumwe nawe nk'inderetsi nk'inkingi nk'inkinzo nka protection wana ngo baguteye umuti kwa muganga ugira urabona ingene umuti wirukana malaria mugabo irakira urabona baguteye baguha kanini kamwe ngo no kinini kubera ububabare n'ubushuhe ufise ngo umenga naco bakoze mugabo bagikoze umisi mike yurakira rero nukuvuga iki wewe nurabona imbaraga ububasha urukundo combien de fois Imana irinze ubuzima bwawe murugo rugenda mwagenda nyabanje kugwa kavura umve ko ari nk'integuro y'Imana yo gukura igisokuru kwibi gukura nukuvuga ni hahandi uri mwisezerano riri mu 12 mu gitabo cy'itanguriro hamwe Imana ibwira Burahimu ngo Burahimu uzoguhetsagira nzomuhetsagira ubuzokupfuma nzomuvuma ngo bazoteraterana bazananye inzira imwe urumva bazari nk'ikigwi kije kukwagiriza kije kugusenyura kije kukugira nabi ngo ariko nzobasanzariza mu nzira ni kuvuga iki burya naho ari babiri nico gituma wabonye umwe yamanutse agatibuka naho yagumye ahagaze mugayagiye ukwiwe ubundi nawe asigara furufumba ibyiwe kare bari biterateranje bose bakurira ku giti ni nkuko twaba turi babiri siko tukavuga tuti Evrine rero ubwibone bwiwe reka tumwereke tuzomubabaza tuzomwararaza tuzomugiriraka sibyo mugato kagane kubera Imana bikace byanga ko duhuza tikandi ibintu nta turiko turabikora uko nukuri niki ndote siguri Imana yakweretse ububasha bwayo kuri wewe yabwira ati wanukeneye ko wisigura nibikena kutuvuga ngo urumva nukuri ngo mabarira Imana avuga ati hageze ko mizigura nzoba ndahari mutima w'Imana zobahari Imana igaciza urumva nk'ubu jewe niyunze no mu cameraman Edouard sibyo tugomba kuguteranya tugomba kukwararaza tugomba kukuvuga tukabihurizako mugabo aho twogeza aho twobishikanye Imana igaciza ikacecekesho mukavuga ati wakigugu cyangwa ikamukora kujya mukore ku giti hejuru yo buri ni nkuko bo kwitegura kuza kugusurira ikinyoma cyangwa kuza kugira kwina umwaga cagwara ntazi umwana agacabura imbaraga nuva ni kimwe mu bimenyetso bituma Imana izotandukanya abiyunze ngo bakugire nabi kugira bwa buhamya bwabo bupfe bisigura ko mu ntambara z'ubuzima buri kuragwana zo uko nta muntu ashobora kubura intambara ubundi waba wigize ikamantari ntukagombe kwisigura Imana irahari uko kuntu rero mwageze ahantu ukabona abo bagore bakiyunga bakaduga ku giti nukuvuga hari ikintu kiremeranye bamaze gukora ku buzima bwawe nicyo gitubabonye baduze ku giti kuko iyo tuvuga kuduga ku giti ubundi Kristo ni igiti niki inkuru nziza Yesu Kristo ivuga muri Yohani 15 rero yavuze ngo ndi igiti mwe ndi giti n'Imana namwe muri amashami sibyo mugabo zake muri Luka 19 zake yarateguye mu mutima wiwe wako yurira ku giti icyo aragiye gukora cyari gikiza ubuzima bwa Zake kandi burya n'icyakijije ubuzima bwa Zake gusa cyakijije n'ubuzima bwabo Zake yagirane yari yarababaje abo yakamakora zihimbye burya musi Zake yatura ubona ko abantu bavuze ngo ngo agiye kurarira umunyabyaha yari yarazengereje ni kuvuga burya Imana hari igihano yashize ku bantu biterateranije ngo bakubabatse urabitahura gushika ngaha urabyumva nakukuri cubijanishira n'ubuzima bwawe burya Imana harabiyunze kandi waze ngo nabagore gusa nofete ko ari babiri buriye ku giti umwe agasigara arakora icari nukuvuga hari ikintu bari barafunditse asigara ari maramara na wenyene ubundi Imana yamutibuye iravura Imana ntiyashatse kumwica muga yagombye Imana yagombye kumwica yagombye imwereke yuko badakwiye kwivanga mu byaha ni handi umuntu uzobona garutse ngo zimbega nakako yari yansutse uko kuri buryo ubundi muzi uzozibona uzikora nakari yansutse gashaye Evrine ngurabitse kandi umuntu uzobona mu buzima bwawe aje kukubwira umugambi mubi yari yarafashije ngo akore kugira ngo agusenye akora aje kugira nabi ntuzomwima imbabazi uzomwima ijambo ryaho umbwira uti Imana yagize neza ko yagutabaye ngo rupfo kuko kwivanga ku muntu asenga no gupfa umufise amazi umuzima n'umuhanyi wagende mufise icyo umugabo ufise n'icyo umutekera ufite kino cy'umukero mwagende uzomusutsa amakara yaka ku mutwe ko mwisha zonza wagombye kukubabatsa ndanyutswe Evrine ngoranyutswe n'indoto iyo ndanyutswe pe indoto n'ubuzima cyane Imana yakweretse ati ntubwimba umutima
ngo umugabo yakubwiye ngo bavuze ngo utekana ndari kubw'inkingi n'inkinzo yawe waranyiyegetse ko waranyiyegereje umva nkarijya zamurabona wowe wahise mu ryo mwijoro ejo mwijoro ngo banyandikiye mu masasa mu masasa yego nukuvuga nkarijya zamu Imana ishobora kurupfisha ubusa jewe naje ubwanje Imana ceko ngo dushira amazamu shobora kuripfisha ubusa ngo numenga nakantu gasanzwe Imana irabona ko hari ikintu wowe wakoze hajya naho ryo barirero rukarisinziramwo ubundi zamu ryo mwijoro kategeza ko kantu gato imbere kari musi iminota 10 kubera iminaniro y'abantu mbwa kugira Imana ireke ribe kugira ngo wewe wafashe umwanzuro wo kurihitamo naho kugurura ukumva ijya ndirimbo itangure gusa ngo reka ndabivuga ko ndagukunda mukaba gwaje twagwa n'idini uburinzi bw'Imana busigarana nawe iryo nirindi banga ba Kristo mukwiye kumenya ni handi gusa munyu muri nko ku kazi cyangwa uri mu barabara cyangwa uri mu dukogwa twemuhira ugururu ukabyumviriza mugabo kajya kanya wabyutse nawe aciye twagwa n'itiro n'inkingi n'inkinzo washize ku buzima bwawe hajya ni nk'igihugu kiba caregeranije ibigwanisho byo kwitegura tumwase nadutera tuzogira uko nico umukristo abakoze yizamu yahisemo byutse nawe yo kumva duke agatera sinzira kibi nukumva duke ugasamarira ibindi mugabo kumva duke ugasinzira n'uburenganzira bw'umubiri wawe nta cakimwe nakosa nani ntege nke zirimo no kandi buryo uburunzi ibigwanisho byo kugukingira Niyo idoti kunyuze rero kendo ngiri bari turakoze kuko ni idoti y'ubugisha bono menga nonge gusubira kugira izindi ADN yishize muri kamera Kristo ngo siye kugira izindi ADN yishize muri kamera Kristo sinzi ko umuntu ashaka kuzitunga zigwiye yes zigwira muri wowe gose Paul yabivuze ngo ijambo ry'Imana bibe muri mwebwe rigwiriye gose kugira ubutunzi bwanyu bugira ingingi n'ingenzi ko jewe igihe cyose ikintu cyagiye kinkuza muri komera Kristo ni muzi yego indoto yose mwandotoreye yego yagize ikintu igira kuri wewe nivyo byagiye bifasha nkaguma numva intambwe uratse ko ari byo bambwira nkakubwira ko bitoshoboka ariko ubu byose byarashobotse kandi yo nayo wayiduhaye mu byumve adufitiye ideni adufitiye tobi ntahe yoba iseri naco yidotse yaga bizina rya Yesu Kristo umwana wanje je bundi niwe yanteye inkuru uretse je ku mwana akurikira ubu yego umwana mutoyi akurikiza abana n'ingoga yego mugabo zawumva mama komera Kristo yapfuyemo turi kumwe umwana mutoyi burya njewe baranzi neza yuko komera Kristo n'umwana aje kunyaka telefone agasanga ndiko ndumviriza komera Kristo uwo mwana w'imyaka 2 n'amezi 4 ambwira ngo mama komera Kristo yapfuye mama bushiriremo komera Kristo bisigura ko wayigize umurage mu muryango wawe ijya n'inkingi kandi by'ukuri jewe mwari wavuze ngo byari byaradadaye byaradadanutse amen jewe wumbayeho nk'umwana abantu bavuga wa mugore yahiriwe ntibazi igituma narahiriwe nta kintu na kimwe mbona kidashoboka mwabyumvise ngo bayeho nk'umuhirwe n'abantu bakabibona bose barabibona kandi we ntazi igituma yahiriwe nico nyine biza wawe urumva nico batazi nico ndota ivuze abangiriye imigambi ntibabuze ariko ico nemera ni kimwe ntawe uzonshikira nawari nari bakuzumva icyari gutuma bakomera mu mugambi wabo no kwiyunga none ngumwe Imana yamukoroye neza kandi burya nawe rero kujya kumukorora burya harimo kandi kantu kujya kumukorora buriya harimo ko Imana imereka ati sinkwishe ni wihane yego ni wihane kuko nagira nkibona hejuru nkabona agira koroke nabona hita ashika hasi yameneka ikibazo utangaza nuko aciye avyo ni ukuvuga ni Imana igiye kumuhanya mugabe imugira imbabazi byashobora no kwatura agaca hinduka kabiri agaheba yamarigara y'ibinyoma agaheba yamigambi mibi agaheba ryamenanya agatandukana na yashari akabona ko mwisharaho gashobora kuzohakura urufata zohakura ubuzima byashoboka cyane kandi by'ukuri icyo nipfuriza abantu bose abarundi ngira n'abumva ururimi rw'ikurundi bose nuko bamenya komera Kristo amen irambe
irambe ikomere yewe mu gisabisho ciwanje sisenga cyane rwose mugabo akondosa kandi sishobora kwibagira gusabira mama komera Kristo ni muzima. Wow, isabisho Imana ubyumve ngo arambe turambane. Amen. Hanyuma nkacasabira n'abakristo bo muri komera Kristo ni muzima n'abandi bose batarayimenya ko jewe yaje komera Kristo ni muzima nicyo nari nkeneye. Ibindi byose ariko nukunda kutubwira ngo gukomera ngo so kugira ibintu je no kuri ndakomeye kubera nafise komera cyane aho rero ibindi byose uzobihanga ko numva ko nkomeye cyane. Ejo umugabo namubwiye nti sheri nyanza nza kuraba ni mama Anita ngo ari hehe burya ntabahindi Bujumbura nari namusavye yuko ninoza kumuraba mugabo kibazo nza kumwadika nijoro niho ahava anyemerera gushango yaba atarakazi twari kujana tataguhaguti nawe uzosiga umusumwarosiko yaba atarakazi ngo twari kujana kuko nawe aramaze kubona impinduka nakuye yego arindi nayo y'umushinga nayo mfise avuga ati canzanye muri komera Kristo ni muzima n'umugore wanje nawe nkubo ati yagize impinduka ati mavura niga impamvu yahindutse ati ubundi n'umugabo akunda Imana mugabo ntiruka mu bisabisho ati mugana ari nyote umugore w'ukuri ari responsable ati nkabona ko nashaka kubaza umugore wanje ati kindi gihe ntangazwa n'inyifato yiwe mugabo niga impamvu ncasanga ari kintu yamayumviriza nkumva urugore ngo ruvuga nk'urusazi yavuze ko nyene wa mugabo ngumva ngo urugore ruvuga nk'urusazi aravuga ngo ndavuga mbugo urugore rw'urusazi ni uruhe aramubwira ngo ndagusabye turakumviriza umavura nsanga inyigisha kura muri komera Kristo ni muzima nizo zamufashije je kubera arambwira naramuhaye link ariko keshi yumviriza turi kume kubera akazi birumvikana bisubira numve ego mugabo byukuri iyaba nkuyo tuzanana yari gushingika kandi jewe wanashaka n'abana je barashinga intara mama je nahora ntumushavu umwana wakache bambwira ngo ndasase abana uwo bari umwana agara bakache bambwira ngo umwana wa 13 ans umwana wa umfite ifura yanje ya 13 Kenza ifura ni Kenza ubundi ni 14 njyana nihoka urabizi nagenda oya Imana ijya kuguha iragusahurira iyo abantu babyara bikemera ibyo ntushobora kubikaye ukuri pe kuko Imana ijya kuguhira gusahurira jewe mu buzima bwanje urazikene nasarika Imana nasarika cimfasha tabirigwe birayinyica igastop acha ndabarira bagakura munzo sigana umujene muri bo najewe ifura yanje turi kumwe ubu irandita nini urabona abana ukuntu bakura abana bo cyane rero abana urabona ukuntu bagorana harageze igihe abana barangora bakangora nanje papa wabo ntituri kumwe nkumva nyene menga cyangwa kwa kuntu ba mu bintu by'iwawe nyene ubundi ufite utwana tungana abana ndibona n'injyana mwana we ruwaje umwana w'indwi Imana ibayizaniye gwaye burya zoza afise karaktere zitandukanye neza naratanguye kubibona nguwo ni wamwumva aritse bashiwazo imvura mu bantu tangaje icyo kintu narakimubonye urazi ko wangwanye ku kenshi mfisinda ndashima Imana yagutumbereza kuri jewe umwanya wampaye hako rero byarananangaza ngiye wana nakorotera indoto kenshi ugeranije n'izabandi ariko nafata ngabugane rero umuntu ndamusemfatije cyane ati sinari inkuzi hari abantu bavuga ngo none ngo ngo nikinogora ngo ukuri nta kintu na kimwe cyari natangara cyane namanza hari abantu bashika nk'abane cyangwe batanu mugabo hajya bari ikintu Imana ishaka burya bari ikintu Imana ibona ko kibwiza kuanzira kuko je warampaye umwanya cyane harageze igenda vuga n'umudamu ndaba muri WhatsApp yiwe hari umugani uri ngasanga n'indoto yawe nahiga umuhigo ni indoto ya mbere nja kubona saje asanga ni yiwa burya
jewe ibu hari umumama nahaye link arambwira ngo cyangwa mbona ngo atigera ndotorera nuko nje ndamubwira nti nukuri abafise akazi kenshi ntimugabo jewe aho bigera komera Kristo ni muzima nibwo buzima bw'iwanje ubu nashaka kurotora indoto zine yeganda kwibuka kuri jewe murashobora kuzikurikiranya zose zamugyose rigahera rico rikarotorera oya mugabo nawe hari ikintu burya ntubona umuganga iyo abonye umuntu afise burya indoto zanyu nazo zerekana ubuzima bwe yego nawe wari ufite inyota ufite umwete nari mfite inyota wari urumva ni ukuvuga iyo nakurotorera wewe ntabwo ndabiromaruka mu nyuma nariko ndiko ndafrena inkunze yawe kuko byaraboneka ko impinduka yawe uburinzi bwawe ubutabazi bwawe uri ku mwanzuro kandi Imana ikwishira mu ndoro neza Imana we yakwishira mu ndoro nico gituma imisi yose wandotoreye nabangize pa sini kuvana umunsi wa mbere tuvugana sinigeze subira inyuma kandi nawe waranyankuraje reka kundo kubera igituma wanyankuraje warambwira mu nyuma nakurotore waragaruka ukambwira ubundi ari ndiko saba Kristo bafise urabarotorera kandi ndoto yukayimuha inbox akakubwira ngo merci oya sigiza arashaka kukubwira ati bugi yindoto iki kintu nagitahuye kiri mu konyene ego abaguteye intege nukuvuga kandi abakweretse ko nawe mu gusengera kuri ya ndoto yiwe bugi indoto n'ubuzima mu gusengera kuri ya ndoto yiwe abakweretse yuko hari ikindi kintu Imana iza kubaha mu ijambo neza cyane muri icyo gihe Imana iza kubaha mu ijambo arigita kiguha mu ijambo ikacongera ikakongera indoto je waruzi yuko hageze kuya nabatoreye naca nkavuga ati iyi ko atayindotoreye ariko arayisengera mu mutwe nyene nkabibona neza nkavuga ati iyi ndoto atandotoreye ariko arayisengera mbere yari gutuma nsubira inyuma haca niyakira sinigeze numva nosubira inyuma uko rero sinzi ko bigiye kugenda ubundi ciwe ariko ubona ko umutima w'Imana uri kumwe nawe ubona ko ubashe bw'Imana buri kumwe nawe ivyo burya nibonaga abakristo twahombye cyane abakristo twahombye ibintu bibiri twarahombye kudasobanurirwa ijambo ry'Imana ngo barikure mu bo byabaye ko barizane mu buzima tubaye neza icya kabiri twarahombye hishurirwa riri mu ndoto ego ya ikintu cyero cyishurirwa mu ndoto nico abakristo tubuze nico abakristo tubuze ukazorota imyaka yose cyo narigeze guhura n'umuntu w'umusenzi yazambwira ati uzorota indoto usohore cyo narifise indoto eka gabo kabura umuntu azisigura ariko urumva nawe waruse amakuraje jewe ndigaruke kuri kakana uvuga uti natangaza n'ubwene bw'umundotora indoto burya nigeze kubigisha akantu kavuga ngo nubona hari umuntu afise ubufasha bwawe nk'umuntu wotira amafaranga uyungunganye ubwira agataho uzomusubiza ntuzoje kumusaba utabanje kubisaba Imana uzobwira Imana uti nimba utafise aho ucisha mukuru wanje afise amafaranga mucekame yego kuko ushaka kumucaga ati ndakugaburira aho mbwa ubwene ibisigaye jewe narifise courage yo kumenya ukuri kw'Imana nkumva mfise ibikuraje nkumva umuntu yobimfasha mugabo nkamubura pe ariko ubaho bigeze ubu navuga ati narashitse amen n'abandi bantu bose ababumviriza ibiganiro byo kumara Kristo tugwize gutanga amarinki ego ahubwo rero uvuze ngo mugwize gutanga amarinki hari ibindi bintu bibiri bishobora guhesha umugisha muri kamera Kristo ni muzima kwakira linke ukayishira kuri stati yawe ugiye wakiriye linke ukayishira kuri stati yawe ushobora kuba udafise umwanya wo gukurikirana ibiganiro byose bya kamera Kristo ni muzima ubwo Imana ikakubwira ngo wanyemeje kunzi ngo wanyemeje kuwagize urubyumva Imana ikavuga ati wanyemeje kunzi nanje ngiye kukwemeza ni nkuko ufata imbuto umuntu ukamuha imbuto umuhaye imbuto Imana rero yitanze imbuto y'ijambo ry'Imana ibigorora kubweranda ndabihana cyane jewe igituma linki yantuze ari naho ndagitanga bakantuka ariko nta icyo nama nkunda kubona hariho groupe irimo abantu benshi nigeze kwitangamo baranshwanira ngo ibintu biri andeho ya groupe mugabe nasanze hari abaciye inbox
bakaca bambwira ngo duhe ya link wumvise ni ko ya isiprima ntuzenya adimi muga mu nyuma shandaronka abantu nka 10 nabanga wumvise bansaba iyo ntuntu urazi cyo ndabigirira jewe kugira menye kumera Kristo n'umutima azi kutana ubunzi urazi kutari nari muri group nuko na profile sanza atari kumete group twahora sino kumenya kwe muga hari abantu benshi kuri profile zabo badajisanga ubundi nyene sanza uri kidamu ciza bose profile abantu batozigira neza n'abandi tugira tubibana telefone twadusigira gusigira sasa rero mu kuronka iyi ntunze twari muri groupe wanashaka groupe y'amafaranga wana groupe y'amafaranga ni ibintu batumvikana turafise inozanya muri feste uwo mama ahari Imana imuhezagira sindamuzi mugabo nawe ndamusengera pe yego muri yakwinjije cyo musari mu chakazo mu bako Imana imuhezagira imuhe kuramba no kurana uti kuberi uwo mama yarazanyamwo audio yiwanyu muri feste bari ibintu si ibintu byo muri feste ni ibintu byo muri fre forojema ariko tukotize amafaranga mugabo ntibaduhe icyo twabasabye baca bavuga rero ngo tugire groupe ngo dutange amahera ngo turihire umuntu azoza kutugira desengagement cyo cyasanga banampenze kuko sino badezanga iyo lettre de desengagement ngo utegerezwa kuba ari wewe uyiyandikira ugashira ko signature sanga rero ngo nabantu bagira badutwara amafaranga jewe ico nakuyemwo mu iyo groupe ni link ya komera Kristo ni muzima ibisigaye bugana nahise nirotira ko nasanze yari yubeshi byagenze gute ashanga mu mama aracacisha mu goto yiwanyu hewe butira mutuka ibintu zanye ntibisana niki jewe nandi yojo banayikuyemo hewe cyanda yumviri mejeje kwimdabde uyu muntu nuwahe acambira ngo rikanda guhereza badinje urazi nkaho mugisho mama yakoreye yumve nawe ko gushika nawe wumve gushikiza isaha je uwo mu mama urumva nta bintu kiduhuje ntitugize ikibara abantu b'intara zose dufite ikibazo kimwe mugabo bikagenda uko nawe wumve byukuri Imana ije kuguhuza wumve kuntu Imana jewe narondeye Imana senga nyine menga nsengaye wiki mugabo nta mugengeze kubo bikomera Kristo muzima icambere cyo nirata nikiki ubu nta kintu kikinera uko ubwo abantu umenya ko ari igikoresho cya shetani ibyo uvuze ngo abantu bangira imigambi ndazi ntibabuze mugabo nje nta mugambi numwe wabo wumfata kare nigeze kubabwira imbese ko mwirata barozi n'ibikiko rikimuto kwirukana ibyo bihengere baca mu bwoba mu kwisuzugura mu kutimenya mu kutabona ububasha bw'Imana muri kubana maze kubura ubwoba rero burya inkingi n'inkinzo ku rugo rwawe izo bibaye burya n'umunyeshara buri jambo kuri wewe wadembe gasinzi ufise uburinzi nyene bume gusenga numva menga nyine Imana muri kumwe tukirondera hariya mu ijuru oya rero ni intsinzi kandi ndayisanzura ko iyo rero ni intsinzi numva nisanzuye ku Mana kandi nkabona nibyo ntayisabye yabimpaye icyo nicyo kintu komera Kristo ni muzima yanyinjije mu buzima bwacu hari ibintu uvuga sinora ngo ntavuze ngo rozari usinogira iki ibintu wagiye udusigura hari ibintu basi bidindukira ibigirwamana mugo umutima wacu utegereye ego mugiye umaze kubana neza n'Imana uravuga uti uyu munsi nagize akazi kenshi Mana wakoze ku bingufu zikora ivyo rero ngirira ikigongwe ku ntege nke ego nta mahoro yamera umuryango wanjye ejo umbyura amahoro ibyo nakoze neza uzomba imbaraga tukubikora neza mukama wanjye Imana avuga atanu ndavise jewe ubu unakubwiye ko ubwo ariko ubuzima n'ibyo icyakunze sawa ikitakunze I'm sorry ejo uzomba ko gikora kugira iki mba numva ikindi kintu ufise cya kabiri n'amahoro kuko nasanze kituza amahoro mu mutima nica ibyo kintu ufite amahoro mu mutima sindu mwiranda oya umaze kunabubona ko bufise Imana yoce kudiye ego pe kuri mugabo hari
cyaha kikwiboherako sibyo cyane ukama uri muri ibyo tukiyorohereza mu buzima ukumva umenga icyo cyaha utegereza kubana nacyo. yes ibyo bintu nabonye ari byo bibuza amahoro kandi byabijega turabyibora kukamega ni wova kamega ntiwova akumenga ugebyo umenje. Ikindi cya gatatu nakubwiye ko umwana yegereye ndegeye uri kumwe nayo tuja kuyiga mu isengero ego ubundi mu isengero tujayo nk'ikintu Imana yadutegetse mugabe Imana tugenda tujanye nayo ugahura n'uwajanye n'Imana amapatiri yadusiguriye ku munsi mukuru wa Mariya atubaza none ngo ndababaza nk'ubu ngo hariho umuntu ngo yavuye muhira abwiye Yesu ngo amuherekeze ngo ninde mwitwara nabi. Yes, wategerezwa kumubwira ati ngo nguza wumva ngo bagore rero acavuga ati yazagaragara tuba tunabeshye musengero batunabeshye muza wumva ngo ninavyuka ngo ngenda ngo gusesha ibigori ngo hanyuma ngo ninaza ati none waruzi yuko ushobora gusanga umuriro wacitse bwira Yezu washizemo programu ya Yezu umunsi wose. Yes, musumwe neza ndava muhira ngiye Yezu tucane rero abizi ndagiye icyo naco novuga nibwo butunzi busigaye nibwo butunzi no kuzangaha yo ntaba nabwiye Yezu ko tuzanana nari kuzimira pe kuko urabona n'ahantu hamenyegeje wabonye ntuzana wampaye niwampaye ntuzanye kwiye oya sinagwayikwiye warashaka kigwereka sinigeze nawe kigwa kuri kuraza wongera n'Imana gombye kwese cyo nawe mbe guri kusaba adresse nkuko ikindi gihuzo hatse oya ubundi kare na kare na cyangwa wa telefone y'uwo cyangwa y'uwitwa Rosine niyo bantu babiri mfise bari ya disposition y'abantu agaca gutegerera habona agaca kuza ariko urabona ko nashye kuko asa nayiyegeje ndumva sitse mu mbona ntuzanye ifoto Kataho ninjira ya foto ni surprise ya Kristo narabibonye kuri WhatsApp taho ninjira hano atariho. Okay, nivyo rero ariko mvuga uko umusume jewe navuze ko mba mukayanza ndabwira Yezu haraho bishika ukibagira ugatwagwa ntumuhamagare ngabo nagira mvuge neza yo kugira Yezu tutugende tujyane waruzi ko banamwakira wowe ahantu batari kukwakira. Yes, cyane mu rubanza baranyakira ndavuga ati nukwizije bakiriwe niyo uzabugiye gusaba ijambo bwira Kristo ati njeje ndoto hejuru toki mugabo umvikane wewe cyane cyo numva ndagenda cyitse nari ngiye umwana wanje yageze ku ishure yakoze amakosa barantuma ndagenda ahantu icyo ndabaze moto barambwira ngo kugira tukujane ni 15 ndavuga ati 15,000 kweli ni menshi. Nkihagaze nza mbona umwana nigishije ngo mwigi ndakanguka mu mutwe rero ndazi abantu nigishije umpamagaye mwigi misi yose shamenya ko ari umwana nigishije ariko mu mutwe sinari nkimwibuka pe ashambira ngo ugiye ndategereye ntiyiga gatatu ngo none ngurama ngo bitatu gushika kubarabara rica igatara bitandukaniye namwe mwere kugushitsa gusabye keze hari mbangira ndashkurumva ni pakiza kabiri ishanda nibarira bifise bibiri nta kibazo mwigisha sinomusiga ngo nuko nyene ngo aramahera twakunze ngo nagutwarira ubusa candurira acashikana ahantu numva nategeza kucantora moto ishikana kuri iyo isi ndamubanda babaza inanga ngo ni 4,000 noya nifise bibiri nyamuntu acambwira ngo ha wabura byicaranye ngaho nikubivugira mugabo hacahaza umumotari mbona yakije moto wewe sura twavugana hacahava nko muri ba motari ngo haba ngo uraduze wa bibiri wabirya cyo sinamutumeka wa undi yari yakitima cyambira ngo naze yicareko badagiye hamwe akenzi menshi wagera kuri 4,000 kugaruka nahangarutse ku arero turi ya 30,000 ubuyirisha ibombi
uyu yani mari tugabanurira iminaniro uwo yambwiye 15,000 yari kundindira ngo nange kuri 7,000 icyo gihe kandi atamwidodomba kuko burya kukurindira arigiye kwakira akidodomba navuga ati twaranyazwa amahoro twaranyazwa umugisha twaranyazwa igikundiro ubwiye Yesu yuko ubwira uje ahantu subira kubibona kandi yeze ja mu rubanza tugenda ahantu basi umuntu ari muri komera ketse kinabonye ikintu cyose kiba kirakwigisha kini muri komera ketse ikintu cyose kiriko kiraba kirakwigisha je ubu mbaho mu kwiga voilà rero ubwo n'ubuzima rukristo mu kwiga nagiye mu rubanza nshitse mu rubanza n'ubundi ndabwira Yesu tujana mu rubanza tugende cyane n'umwana dushitseho sanga abantu bibanza byahetse ari kubaragira hamwe nta bibanza bihari Yesu biri inyuma zambona umuntu araje imbere arajuranzanye n'imbere y'abantu tanyana bicatseho wajanye nayo zotegeka kugira gace ndavuga ati hamwe mvuga ati itari rero afite ikibanza cyari cyuriya mu papa urumva yaje n'imodoka ngira bamutumye guhamagara uwo mupapa acahamagara jewe mu mutwe numva biraje kuko vrema cyo kibanza bamaye cyiteka wari wajanye nayo mugabo nicaye niho naca mugata kwana pe Yesu mutujane ndabonye ko batakiriye jewe bakiriye Yesu hagera no kwa muganga urabwira Kristo timba ari ugwara bari we bavura kuko wowe niwe batokuyenda mu kukuvura woje avuga ngo mvure kandi ugiye kwa muganga aba Kristo nukuvuga nitumenye ukuri jambo ry'Imana rigahinduka ubuzima zoba duhiriwe Imana igutuhezagire tusigamire wowe wemeye kuba igikoresho cyane amen nanje ngiri ndasabye Imana imurishije ndazi sijewe gusa sijewe iyaba ntaduga ruguru yaba ntari nkuwa ruguru noje nkibera nungaha mbere turaririmba abana ugana ko bose bameze neza cyane bameze nk'abagore ariko ndashima Imana yadufuje Imana ikadufasha n'ukuntu jewe wanyakiriye jewe rero hariho ukuntu nama mbona umenga oya sinakwakiriye bava bibaza n'abakristo mukineye sinakwakiriye ahubwo ufise nawe intego mu mutima wawe nkuko wagiye mu rubanza ukabwira Yesu uti tujane ni kuko nukurotoza ubwira Yesu ngize indoto yego raba ndagiye kwandika ndazirungitse uziroto hari abantu bazi ngo ndandotorera indoto kandi ndakwingize indoto bwira Yesu uti Yesu aravuga ati ntawe burya rero ahubwo jewe nuko cyashikira muri WhatsApp yawe yego ivyo ndabihamya mvuze Imana ikutuzigamira kuko wemeye kuba igikoresho cy'Imana nukuri pe hariyo abantu benshi turiko turakira kandi nibaza ko atari jenjene si coma cyane ndifuza yuko muri Ecclesia abakristo dukunda ijambo ry'Imana cyane nasaba jewe ubu ariko muri Ecclesia gatudakunda ijambo ry'Imana basi dukunda iryo badusomeye mugabe ijambo ry'Imana n'ukuri ndazi yuko atamuntu yonyumva nabi ndiko ndavuga uko kandi reka mubwire iryo badusomera nake waruzi yuko utashe ugashika muhira wowe wabyibagiye ukababaza cyo namangira curiosité kubera muhira ndafise umuco wo kubana bose mwaba liberté bagasengesha umushuye hariho rero n'umuhungu adakunda jewe kusengesha kubera uzabumva bwiyengo ngo mama ngo hakasengesha iseri takana kakaguruguru ndajimungu wanje no tumuhungu mwama bakora keita so muto yijewe ni wenyewe sabisha masazi twokomata ngamukuru koya ngo mama nasengesha ngo cyasengesha iseri hari ukuntu rero namanda bahari hari igihe bidacika kenshi ntabwo yatumvira turareba ijambo ry'Imana nawe usigura agaca mbwira ngo mama ngo mugabo ngo nije sigura gusa ngo urazi wewe ngo yuko uciye ngo ushiramwe ibyawe ngo twoca turaranga tiwe byarampaye ninjiye muri kumara Kristo bazi ngaho umunezero umuryango w'ufise
hari igicaniro c'Imana cyane kubera ibintu twagiye tubona twaravuye tugira nyine muri salo y'igicaniro yego cyenda fita kumba kandi sengeramo abana mbere menga aranagatinya mugabo muri salo kandi wareke kuko burya umwana atinya Imana umwana atinya abantu bavugira Imana none abo tujya twagenda twaje ngatubwira kurya ni byiza ko umwana atinya ahantu kibuka ye baragatinya gose ko Imana yashaka ko tuyitinye yashaka ko tuyikunda ngo aragiye bari agiye kweleko hari umugore yitwa Niradegona ngo yarafise abana 11 uwo mugore ngo igihe cyose ngo yarafise akantu k'agatambara ashira mu twagira se banamonye gusa bakayomboka ngo ubwo rugo Imana iruhumugisha kuko abana bubaha ibihe byanyu nabyo gusa ko mama yakemutse pe ikwari uwo n'umugisha rero umenyeje ko abana batarabimenyera baguma bashaka ko n'uburinda badekeje umwana wa kanumwe ni we wenyine apahope na kwakoropa kandi namasanga yabyo twaraje umwana wa kane yego namasanga yabyo twaraje zorusha umwatura kumugisha ibisi yose bikotse kandi umwatureka abana bumva mugira uti Imana izoguhezagira amaboko kuri iki gikorwa bakotse yego mugabo rero nkabona ko naho natsenze kubera botaje tuja muri salo rero byarafashije kandi byose nabigenda bikuranga Manu byumva duwa mugisha muri komera Kristo ni abana bisaba ko tubareresha nabone bw'Imana kandi arige basigura ijambo ry'Imana nkaryoherwa nkatwega ugatwenga kandi mubareka barijanishe no kumva bajanishe n'ubuzima naco twakenye twahawe ijambo rivuga ubuzima bwa Paulo babayemo mugabo ni byiza ko Paulo uvuga uti nimba bavuze ngo byose ndabishebuzwa na Kristo imbaraga amubushobote uva kwihangana kubabarira iki ngizi ibindose ndinda muko ijambo ry'Imana turizane basi mu buzima tubayemo umwana rero iyo umuhaye iyo liberté ujye umukujije umugaburiye mwisi y'umuga jewe sinabizi gutanga igikorwa kurusa ko kuvana n'injye muri Kristo ahubwo murabasaba imbabazi urabagusaba imbabazi hariho nabo zirondetse ego pe cy'umuntu apavuye gushika yaho hageze kuri stade umuntu yashatse kumushira mu kuzimu ndamubabarira bari neza amahoro je uwo mwana ubuni we sinzi ko ndabikubari ashikirira Imana izokigwera mu gice gituma ugendana na Kristo ahora manura abantu bari hejuru ku giti kuri komera reka nuwe yari kararuza inyoni urazi ngo irya ndoto yawe mujya mugore yari kararuza inyoni kandi ko kamaro ko kurotora indoto face à face mugi wana kumwe yakorotse Imana no kubatandukanye uzo batandukanye sibyo kugira bareke kwiyunga umwe sikaravuga ngo kumburagiye kwimubwira cyagira ubwoba arorashe ugena nawe yari kararuza ni nkuko iyo barafise ikintu yafunditse akaba ari karagikuramo kuko kwaruza inyoni bisugura gufata ikintu zari cyacashizweho mu zindi mbaraga ukagikuramo kubera intego runaka urumva ni ngutakaza ububasha bwiye ubushobozi bwiye ni kwigwanya rero yaba byakundana gumaha mugendo ni rurerure sinzi ko nuko murakoze rwose nanjye ndashimye kuri kiganiro aya abavukanye kandi rero n'abakristo bazoroza muri komera Kristo ni muzima muze murabikunda nkaho iki kintu Imana izokiguhera umugisha tuze dushingira na Imana ku mugaragaro tuvuga ivyo yadukoreye mumva ko Evrine adushingiye na undi aratubwiye ineza yo gukunda ijambo ry'Imana nukuri nta kindi kintu na kimwe kiri muri restaurant komera Kristo ni muzima usibye ijambo ry'Imana ariko nukuri kunzuye kuko nanje ubwanje iri jambo ry'Imana muri restaurant komera Kristo ni muzima iyo ndarironka guhera ku myaka 12 koje ku myaka 12 nangwe gutanga gukora ibikorwa bigaragara ko n'ibyo umuntu akunze ni kuri wundi muntu gusa sinicuza nikigihe mugabo twe twabihawe reka tubikundisha abandi cyane ego none Imana iguhumugisha ibirenge byawe byaje ngaho Imana iguhumugisha ibiganza byawe ikingingo zawe zose ibibondo byawe uwa mbere w'Imana yitanye yaserukiye bakuru be nanjye navuze ati sinamusika oya navuze ati sinamusika mwana wacu ngani wari kumusika
nuko rero Imana yenye n'amahoro yumve gusenga kwacu yumve ina ituyishingiye izi ndoto yashize muri wewe irushirize kuzihesha agaciro ikurinde ng'imbone y'ijisho ryayo ntirinde wewe gusa kuko Dawidi yaravuze ngo nari nkiri muto ngo none ubu ndashaje ngo sinigeze mbona ngo ntungane isegereza ibyo kurya cyangwa iheregwa ngo sinigeze mbona n'umwana avuka ku ntungane aheregwa none rero ntuzokwigera uhererwa mu buzima bwawe uzohora n'umugisha urana akanyamuneza Imana irere kandi ikunze ibibondo byawe amen. Murakoze cyane. Murakoze rwose nawe nuko turagukengurukiye cyane mukama kuri uyu mwanya mwiza tumaranye nawe ibi byose ni wowe wabishatse ibi byose ni wowe wabiteguye biranyubatse mu mutima Evrine yabishingiye intahe ndabizi ko hariho n'abandi babishingira intahe none turagusabye twubake twebwe abarundi n'abarundi kaza turi ku mpande zine z'isi kumwe n'abandi bose bumva ururimi turiko turavuga cyangwa abo barusigurira mukama turagusabye umugisha no mugwiza ndamusengeye kugira ngo urugendo rwe ruze kugendeka neza uramurinda kubabara umurinde guteterwa umurinde impanuka zose niyo zozanana indoto yiwe iragaragaza ko ububasha bwawe buri kumwe nawe indoto yiwe iragaragaza ko uburinzi bwawe buri kumwe nawe indoto yiwe iragaragaza ko abo bose bogira icyo baterateranije kugira ngo bamunanize bamubabaze batazigera berekwa bazokwama bisanga mu kaburi bame bisanga bariko barabyonga mu byo bonyene bari baraterateranije none ubwo burinzi watwemereye twese turabwakiye kumwe n'uyu muvukanye Evrine rushizaho kuduhezagira amaraso ya Kristo tubohore kandi adutwikire atwikira abacu n'ibyacu kandi mutima wa mwiranda rushirizeho gukorera muri twebwe ni mu izina rya Yesu Kristo tuwakiriye imigisha yose duherewe muri iri zamu amen ku izina rya Data n'irya Mwana rya mutima mwiranda amen. Mara ya Kristo mukama guhumugisha mukama guhumunezero mukama kurinde kubabara mukama kwagurira imbibe mukama guhe kurambana n'abawe kandi urorane amen cyane ego baryohewe tego yanasinziririye icyubahiro kandi atsinda Kristo arubashwe mu buzima bwiwe amen ego